himbazwe hejuru y'amajuru Mana ihambaye turakone tukuzamuriye amashimwe n'icyubahiro Mana wakoze kuturinda Mana wagize neza kutuzana muri iki gitondo habwa amashimwe n'icyubahiro turakuvuze wakoze neza shima mese habwa icyubahiro reka ijuru ribane nacu muri iki gitondo Mana wagize neza kuturinda no kudukorera Mana wakoze kutwiyumvira ko ibyiyumviro byawe ni iby'amahoro Yesu turagushimiye Mana turakuzamuriye amashimwe n'icyubahiro turavuze ati wakoze neza iki gitondo Mana ni cyiza Mana wakoze neza Mana wakoze Yesu Kristo turagushimira n'amashimwe reka ubwiza bwawe reka ineza yawe reka urukundo rwawe rwane nacu Mana tuzi kutwitwara turagushimira ryawe Yesu wakoze Yesu wagize neza iki gitondo Mana wagize neza niyo mpamvu tuvuga nguriya kutwitwararika ibyiyumviro byawe ni iby'amahoro urukundo rwawe ni ndenza rugero urubwisho bwacu Hallelujah. Hallelujah wagize Mana neza turagushimiye Jesus tugukomeye amashimwe ashimishima mu izina rya Yesu amen haleluya yes Imana ishimwe Arivuze ngo ni gitondo ciza Imana itwongeye cyumuhezagiro kongera kugirirwa ubuntu n'Imana kuba hano uyu munsi Imana ishimwe cyane Buhinga bw'ibyuma bafashe mikrofone ivuge tugiye gusangira ijambo ry'Imana ko tumaze iminsi turiko turasangira amajambo y'Imana atandukanye mu buryo bumwe no mu bundi reka mbere yuko dutangira nimba hari uwifuza gushimira Imana yumva afise icyo Imana yamukoreye tumuhe kaze aze gushima hari uwifuza gushimira Imana yumva afise icyo Imana yamukoreye muri no minsi yumva yoshima nta muntu afise icyo Jesus. Narimvuze ngo nimba hari umuntu yifuza gushima nimba hari umuntu afise icyo Imana yamukoreye yumva akeneye gushima
neza. Dusome ijambo ry'Imana ariko bivuga nabi bashe. Bivuga nabi. Dusome ijambo dusome ijambo ry'Imana mu ngoma, igitabo cy'ingoma, ingoma ya